Rahnwet na. Pohnpei. Pohnpei. Rahnwet Yes, kira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Yang kasalini Rakancho Rakancho ng program ng Rahnwet ng Pohnpei. Program ng kabese way ratao po yung ratang palakan me wiwiyawi tegan wiyawi ng way Pohnpei. Kaya muna chipan kacho yung ng program ng kabese ng success. Kapanem yan walian kachtiyo chiyang kuya chinga saratan kay paniyo wow. Ton walan wow arakso kon Pohnpei yu. At nga sa karanwala, pan kuray sanahan kan ko. Wan kasabad marlakan na nalaknan kanyay ko. Wow, siya to kay sabad man siya ikap na anwain Pohnpei, karyawan kap na speaker, vice speaker, at siya wakan paras ng 10 Pohnpei legislature. Wan kasawin ko kung labalab, sa mga labalab, siya tatawag sa rawikan ng pilihan labalab kan paras ng anwain Pohnpei. Oba chion wan ki sabad mar chion way yung sak. Rahnwet way sabad man kaya sa mga pagchailan kachin pleo kasamo Paul kasampal Mr. BJ Obispo isola pu Mewya Public Relation Officer sa Obsen Pohnpei Utilities Corporation the PUC. Kariyan sa sujuban kachiwan luka Mr. Obispo pang non-program kabese na suksech. En kak sa kita ni orang lab eragasampan me bacho kanan men kay Rahnwet cuma langsung. Kalangan kong ya program director. Pergi aja cuma KPS kan ya bang pasunil lemo ke Pohnpei umsek. Ayam kacang sakaratan. Kay poni kan melapoy o kay kupurani lab peonerakson Pohnpei yu. Wan kisapul marusunan kun ko sapul marukan ko nanalang ko. Nan kun yi ko apoy ki yow kun moy e chumol wawan pil to ko sa kon men Pohnpei kayun kapna e chumol warak o wan ko chon Pohnpei sek lella mas kun kala nan pay watch Rahnwet ka to wasan kay menele ka to wan pata sa kon men Pohnpei palien PUC puyenga pa to wan sakar kita to ka sampal kan me pali watch ta ki yang Pohnpei an su ki pasondaro me o wan su kan me pa to Oi pacho wasan kai Rahnwet yenga pa kita paluat o sakar kita toto kan onon sapale me uya o me pile poltar ong sapul macay wasan pil me pacho Palikir. Kailangan ko may Mr. Obispo karya kong tawala o kasaleta ay sauta me palien PUC chepta pukata o apali wasan pil pukach Ong nan ko sana kanan Palikir. Enkak sasal menan sumpungan February isak silur yakitmau. Inawe makokota waralta. Nan pungan FSM National Government o palien PUC makapko kiyar sa Pohnpei Pohnpei paluat. Enkak pokata o apali apalpen pi pukat o sabis kiyang kausun kan en Palikir. Kailangan ko may Kompilkado kis aralebe out of an ino makagutan ng pungan palariyaw pukach. Inawat ni oralap mekateta na FSM National Government ninchapio mon par yekitlimau mepukoki apali puluwang pilong nan pipe kan mekunalawang ni ewe chambers te nan kausun kan en Palikir. Erpueki ino makukuta ng sumpungan February riyagit limaw mekateta me FSM National Government pachawan kasapulier kapko watch ban apolpen sapolmen Pohnpei palien PUC me ye apolpen pil ong nan kausanakan o pilniaso wotra pilkisen na ino watch FSM National Government pilkasaleta me apolpen isepen sabis kan karos me paluat kin pacho wanta enka kuyaw ni apol par on kauson en Palikir kan me pantu wacho wasakaros me sabis en paluat kin delo Nan ino makaguta yakak sansan ma apol pen palukach kaklelong kausan chikan nan wasapkach
Hey, Pohnpei Palipukat, Kap Pililong Koson Chicken, upon Kap Pilsensan me, Kisen out of Panilo, me Wiawan Pungan Paliria watch, me Everson National Government, Pachawan Kapko PUC, me Koson kan me Pan Kachki, a Polton Peel, Utampan Tau Koson Tipsachinkan, me Pankan Pachosan Palian PUC. Irawat yang yaksen auta banino lap makokota nan sompungan bepor rigat limau nan pungan Everson National Government o sakolmen Pohnpei Palian PUC. Pero puwede tatabenan pungan wasariya wachesan saler PUC o FSM National Government kung kakasane tawasan piltebe me pukakia paninan kausan kanan Palikir. En kak sansalu tete yang mere Koson kanan Palikir wasan pilisu mautan kena papali Koson Palikir kan o wasariya me apche na polta o yanger paikerewe pil onan Koson kan me paspel Rahnwet wasan pil tuau te par tuau te ito me apapalian nan Koson Palikir kan. Kung kakasaleta elen sawas mawaya onon saban wasan pil riyaw me yanger kache me isu makomapchen kasaleta. Kalangan en kak sansal me poltan wasan pil riyaw watch chechen muni me kachangawi to talk watch pachosan really right sapul machay congress kan en kanta ka watch me pachon ni wanchala wanilok limenen silikit me apalito tipsun to talk eu me kunyang me kun pureta pil o pilnia suotra Palikir onon sabalan wasan pil me Rahnwet sansaler wasan riyaw kap o yanger apaliya woy pil nan pipe kan. Kalanganan ko mo'y ebil kak sensan wasan Koson kan tawasakan makanyang kajiki sabsen pil pukach. Ong sabsen pil pukat me pil pukat apapali nan Koson Palikir en kak sensan me pil pukat apali Pohnpei pilong Everson National Government in my school in Siom kan nan Koson wachuk len ni my school in wachung kan in my school in Palikir kan chomara payes o wasakan makarani wasakat. Kalanganan ko mo'y sulari chingaluran kalalagak muna siya kayo sa kalap program in kabesenas and sausage. Mie ira makanera insansat kalalakang kayo channel chingalay so. Kalangan ni men chungalan kiya sumawat pa kita sapal men Pohnpei Palian PUC mere pele management o chawong sep uya sakarata kapung bangko pura nan pucak paganyap na markin mo sokes kapung bangko pura sanan kenen mo sokes poy ku pursa namao me sansalong niya polta o poitan to watch punin ko kapung watch ong rai wali pekan ng congress poy ku chechen to kan tar ki sakaran kapung watch ong kapina o speaker and legislature o yaga kanan punin ko kosonet poy ki uchus o cheche kan pilkin sansal sakwantiyan kapung watch ong Koson Palikir unsep poy ki eu penekan makin sansal ong Palikir o polegu kapung watch ong Pohnpei unsep me uya o kun kol pacho poitan pukokan me Palikir kun papi yang way. Kalanganan ko mo'y o kalanganan ko pot karas yemesh magayam sa kalar program kabese Rahnwet nan Pohnpei program kabese way rakap karakasang palakan mawiwiyawi teban wiyawanan mo in Pohnpei o sa kachiyawan luklukache kurakanan kachi sa bani radio V6AH o nan program kasampal chikan naban kan kao na patamor kalangan kasadelia. Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Rahnwet Yes, ira oralapakan mesatan sum ang kabese yung na Pohnpei